Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umugabo w'imyaka 38 witwa Christopher Okero ukekwa urupfu rw'abana bari mu ishuri ry'incuke mu mujyi wa Kampala yagejejwe mu rukiko asomererwa ibyo akurikiranweho yanga kugira icyo atangaza. Ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ku nshinga yasoma ibirego byaha birimo kwica abana bane abasanze ku ishuri. Abantu bari mu rukiko banje kumva urubanza barimo n'abandi baregwa barenzwe n'uburakari kuwa kabiri basaba ko bamubegereza bakamwica. Iki kinyamakuru cyavuze ko polisi ya Uganda mu kumuvana mu rukiko yaragejejwe bwa mbere byabaye ikibazo gikomeye kuko rubanda rwashakaga kumwica. Tariki 2 ukwezi kwa kane nibwo Okero yagiye ku ishuri ry'incuke rya Gaba agenda nk'umubyeyi ushaka kwandikisha umwana afungirana abayobozi bose n'umuryango wo hanze atangira kwica abana asigaye yisha abana banakoresheje inkota. Amakuru akimenyekana abaturage barahuye baje gutabara ariko polisi iragoboka kuko bashaka kwihorera ngo bamwice nawe. Iki kinyamakuru cyavuze ko kugira ngo polisi yamuvane byabaye ngombwa kwirasa mu kirere kugira ngo itatanye abo baturage bari bariye Karungu bashaka guhorera ibyo bibondo. Iyi ni inkuru yababaje abaturage ba Uganda benshi kugeza kuri Perezida Museveni waje gufata mu mugongo imiryango ine yafujije abana babo buri wese amugenera miliyoni 10 z'amashiringi nk'impozamarira. Perezida Museveni yasabye ko urubanza rw'umugabo ukekwaho kwica abo bana bari uzabera mu ruhame ahabereye cyane ubwo ari mu batabyumva kimwe nawe bavuze ko bashobora kuzaho kurakara ko abaturage bakamwambura inzego z'umutekano bakamwica. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banatwe umuyobozi mucye butumwa bwa Loni muri Kongo Kinshasa MONUSCO umunyamerika James Swan yavuze ko araye ko naho byabaye ko amakimbirane nk'ari muri Sezo bwa Kongo akemurwa n'imitutu y'imbunda. Yavuze ko byagenda kose hakenewe ibiganiro. Ibinyamakuru bya Kinshasa byandika ko bwana James Swan yavuze ko azakora ibishoboka byose abasivile bakarindwa na MONUSCO kandi ko hakenewe kuganira bidaca ku ruhande amasezerano Washington ya Kinshasa na Kigali nayo akazajya mu bikorwa. Nubwo umunyamerika uyoboye MONUSCO avuga ko ashaka ko amahoro aboneka muri Sezo bwa Kongo, ikinyamakuru Actualité cyavuze ko imirwano isakiranyije F-21 wazindu muri teritwari ya Walikale guhera kuwa kabiri w'iki cyumweru. Iki kinyamakuru cyavuze ko imirwano kuri biri kubera ahitwa Minjenje kandi F-21 ateye ituruka muri Masisi. Amakuru ariko kandi yavuze ko ubutegetsi bwa Kongo kinjije muri iki gihe u Rwanda ruri kwibuka kuri 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 bwasabiye ubutabera imiryango y'Juvenal Habyarimana wategekaga u Rwanda muri icyo gihe na Ntaryamira Sipiriyani wategekaga Burundi muri icyo gihe nyine. Ibi ni bigaragarira mu butumwa bw'amashusho bwuzuye gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bwashyizwe ku rubuga rwa X n'umuvugizi wa leta ya Kongo akaba na minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya. Uyu muvugizi wa guverinoma ya Kongo Kinshasa yavuze ko ubugizi bwa nabi bwatangiriye mu Rwanda bwoherejwe mu gihugu cye mu bihe byinshi bitandukanye kuva muri 1996. Mu butumwa bwa bwana Muyaya muri rw'igifaransa avuga ko biyerekana nk'abahohotewe muri iki gihe bibabaje kuba barabaye abagizi ba nabi mu gukomeza umuco w'ubugizi bwa nabi. Ati jenoside y'ejo yahindutse uyu munsi muri Kongo Kinshasa mu buryo bwinshi: ubwicanyi, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibindi byabereye ahantu henshi bitwaje ibinyoma byo kurwanya FDLR cyangwa se ingengabitekerezo ya jenoside. Muyaya yakomeje ashimangira umubano udasanzwe abayobozi ba Kongo Kinshasa bafitanye n'umuryango wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana n'indi mitwe igamije gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Asabira ubutabera imiryango ya Habyarimana Ntaryamira. Ati kandi ingengabitekerezo ntishobora kurwanisha intwaro. Imiryango ya perezida Juvenal Habyarimana na perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira bapfiriye mu gitero cy'indege yabo nabo bahitanwa n'igikorwa cyabanjirije jenoside nabo bagomba guhabwa ubutabera. Umuhungu we Jean Habyarimana ntabwo ari umuyobozi w'intambara bitandukanye n'abanyekongo. Kigali kiyikira byimazeyo kandi nta soni mu guhungabanya igihugu cyacu. Ubwiyunge ntibishobora kugerwaho uhisemo gukira ubutegetsi bw'iterabwoba, gukandamiza amajwi yose atavuganwa n'ubutegetsi. Aya magambo y'umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo arashimangira impungenge z'u Rwanda ku mutekano warwo. Nyamara ariko perezida w'u Rwanda Paul Kagame akunze kuvuga ko bene ibi ngibi asanzwe bizera urusaku rutazagira icyo rutwara u Rwanda. Mu ijambo rye ritangiza icyumweru cy'icyunamo n'iminsi ijana yo kwibuka kuri 32 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, perezida Kagame yaravuze ati ndababwiza ukuri jenoside ntishobora kongera kuba hano, ntizongera ukundi. Nubwo mwumva hari urusaku mu karere rw'abantu hurira mu nama bavuye i Burayi n'ahandi hirya no hino bagahura i Kinshasa bakazana umuhungu Habyarimana na bene wabo n'abandi baturutse hirya no hino bagahura, ibi byose ni urusaku. Nta kintu na kimwe bashobora kugeraho cyateza ibibazo nk'ibyabaye. Ibi ndabivuga kuko nzi ko buri munyarwanda yaba umuto n'umukuru nawe yabihamya. Perezida Kagame yerutse kubazwa n'umunyamakuru wa Jeune Afrique mu ngenge za Kigali kuko umuhungu Habyarimana akomeje kwakirwa na yombi na perezida wa Kongo Tshisekedi. Avuga ko niyo umuhungu Habyarimana atangiye kungukira mu bufasha bwa Tshisekedi, ubufasha bwa Kongo n'umutungo wayo wose, ati rugute umuntu udakwiye kwibazwaho. Arakomeza ati Tshisekedi ari kugereza kumukoresha mu icengezo mu twara rya FDLR no kubaka abantu bayishyigikiye mu Faransa uyu muntu atuye hamwe n'ahandi. Ati kuki ibi byarenzwe ingohe. Ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ariko kandi ngo bwatinye kwakira abasirikare 5,000 bafashwe imirimo rya F-23 bugaragaza ko bashobora kubugambanira. F-23 ifite abasirikare ba leta barirwa mu bihumbi byinshi biganjemo yafatiye ku rugamba rwo gufata umujyi wa Goma n'ibice bihana imbibi
rwabaye mu mpera za Mutarama mu mwaka ushize. Tariki 8 Werurwe umwaka FCM yatangaje ko igiye gushyikiriza komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge abasirikare 5,000 kugira ngo batware Kinshasa. Iri horo ryagaragaje ko ryafashe icyemezo cyo kurekura abasirikare bacumbikiye mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo kugira ngo ibiganiro by'amahoro bihuza na leta ya Kongo bigende neza, amahoro arambye aboneke. Ku itariki 8 Mata radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI yatangaje ko CICR yiteguye gutwara abasirikare Kinshasa, ariko ko leta ya Kongo itaremera kubakira kubera ubwoba bw'uko bashobora kuba barimo abanzi. Iyi radio yatangaje ko FCM turi gushyira ku gitutu leta ya Kongo kugira ngo yakire abo basirikare, ariko ko umuntu ukorana bya hafi na perezida wa Kongo Kinshasa atumva impamvu bari guhatirizwa. Uyavuze ati kubera iki bari guhatiriza, bari kubikora ku bushake cyangwa se indi mpamvu ibyihishe inyuma. Itariki ya 20 Gashyantare umwaka, umuyobozi wa FCM Kuboneye Nanga Ruberuwo yatangaje ko iri huriro rigiye kurekura abasirikare 300 ryafatiwe mu mujyi wa Goma, gusa n'ibizwi na CICR yarabajyanye Kinshasa. Muri Mata umwaka ushize abasirikare ba Kongo na polisi 59 bari barahungiye mu bigo bya MONUSCO mu nkengero za Goma boherejwe Kinshasa nyuma y'uganiro byahuje CICR na FCM nkiri ku butaka bwa Kongo. Ariko kandi mabwire ko ibiro bihuru by'umuryango w'umujyi byita ku burenganzira bwa muntu bivuga ko ikibazo cyonyoro y'uburenganzira bwa muntu no kwibasira abatavuga ubutegetsi bikomeje gufatanira muri iki gihugu. Muri raporo yabyo buri kwezi ibiro byabariwe nibura inyurwa rya 39 y'uburenganzira bwa muntu mu Mutarama uyu mwaka. Ishami ry'umuryango w'umujyi bivuga ko imitwe yitwaje intwaro hanini ariyo nyirabayazana y'ihonyorwa kandi burasirazuba bw'igihugu ari bwo bwibasiwe cyane. Ibyo biro kandi byabaruye ifungwa kandi byerekana ko mu mpera za Mutarama abayoboke b'imitwe ya politiki barenga 40 bafunzwe n'inzego z'ubutasi, bafungiye muri gereza ya gisirikare ya Ndoro cyangwa se muri gereza zibanga. Nk'uko ibiro by'umuryango w'umujyi bashinzwe uburenganzira bwa muntu bitangaza, ngo kugeza ubu tariki ya 30 Mutarama abayoboke b'amashyaka 42 bari bafunzwe nyuma yo gutabwa muri yombi n'inzego z'ubutasi. Inama y'igihugu ishinzwe umutekano kuri internet, ubutabera bwa gisirikare cyangwa se abantu batamenyekanye. Raporo ivuga ko benshi muri abo bantu ari abayoboke b'imitwe ya politiki irwanya ubutegetsi. Bivuga ko harimo abayoboke 20 b'ishyaka rya Moise Katumbi Ensemble pour la République hamwe n'abayoboke 4 b'ishyaka rya Joseph Kabila PPRD barimo umunyamabanga Emmanuel Shadari na Vice Perezida Obe Minaku bafunzwe kuva tariki ya 16 Ukuboza na 18 Mutarama. Muri raporo yabanjirije muri Werurwe uyu mwaka havuze ko imfungwa nibura 500 zagaragaye mu gereza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ndetse no ku kiraro gikuru cy'ubutasi bwa gisirikare. Ibyo biro byari byasabye ubuyobozi kwimura izo mfungwa zose mu nkiko zibifitiye ububasha. Hanyuma ariko kandi urukiko rw'ubujurire mu Bufaransa rwasubitse gahunda yo gusoma umwanzuro w'ubujurire ku ihagarikwa ry'iperereza ku mugore wa Habyarimana Juvenal Agathe Kanziga ushinjwa kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Uyu mwanzuro wagusomwa ku itariki 8 Mata nyuma y'amezi 8 ishami ry'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa rishinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba PNAD n'imiryango ihagarariye abakora ibyaha itanze ubujurire. Mu gitondo cyo ku itariki 8 urukiko rwamenyesheje aburanye ko umwanzuro uzasomwa tariki ya 3 Gicurasi, gusa impamvu yabiteye ntiramenyekana. Imiryango ihagarariye abakora ibyaha muri 8 yatanze ikirego mu Bufaransa gisaba ko Kanziga w'imyaka 83 y'amavuko akorwaho iperereza kuri rwe ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu. Muri Gashyantare mu myaka ine ishize abacamanza bafashe icyemezo cyo gufunga iyi dosiye bagaragaza ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko baragize uruhare muri jenoside no mu byaha byibasiye inyokomuntu, kubera ko Kanziga yakuwe mu Rwanda ku itariki 9 Mata hashingiye ku itegeko rya François Mitterrand wategekaga Ubufaransa icyo gihe. Iperereza kuri uruhare rwe yakozwe ku minsi 3 ibanza ya jenoside. Muri Nzeri mu myaka 2 ishize ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba mu bushinjacyaha bw'Ubufaransa ryagaragaje ko iperereza kuri Kanziga ryakozwe ku bikorwa bike mu gihe gito kandi humvwa watangaho umunyabake. PNAD yasabye ko hakorwa iperereza ku bigoro bya Kanziga byo kuva ku itariki ya 2 Werurwe kugeza ku 9 Mata 1994 umushinja n'ikindi cyaha cyo kugira uruhare mu mugambi wa jenoside. Ku itariki ya 20 Kanama mu mwaka ushize abacamanza mu rwego rw'iperereza bafashe umwanzuro wo guhagarika iperereza ku ruhare rwa Kanziga akekwaho muri jenoside. Basobanuye ko nta bimenyetso bigaragaza ko Kanziga yagize uruhare mu mugambi wa jenoside no muri jenoside ubwayo. PNAD n'iyi miryango byajurira umwanzuro w'abacamanza bigaragaza ko abacamanza babogamiye kuri Kanziga bishingiye ku mpamvu zirimo kwirengagiza bimwe mu bimenyetso n'ubuhamya bwatanzwe. Ubujurire bugaragaza ko bitumvikana ko Kanziga atahamijwe kuba mu kazu kari kagizwe n'abo mu muryango Habyarimana n'abantu bo hafi yawo bateguye jenoside yakorewe Abatutsi, kandi ibimenyetso bihamya ko yakabagamo. Iyi miryango yagaragaje ko abacamanza bashingiye umwanzuro ku buhamya bwatanzwe n'abantu batavugaho rumwe barimo Gaspard Musabyimana ufashwe nk'inzobere kandi bizi ko ari umuyobozi bwa leta y'Ireme kimwe mu bitangazamakuru bitwitse ibyabayeho mu mateka y'u Rwanda. Musabyimana kandi yagaragajwe nk'umuntu washyigikiraga ibikorwa byo guhakana jenoside kenshi akanashyigikira ubutegetsi bwa Habyarimana binyuze mu icapiro yashinze mu Bubiligi. Ikinyamakuru Mediapart cyatangaje ko tariki ya 28 Mutarama uyu mwaka abacamanza mu rukiko rw'ubujurire bw'Ubufaransa bamaze amasaha mu mwezo basuzuma ubujurire bwa PNAD n'imiryango ihagarariye abakorewe ibyaha. Naho umunyamategeko muri Uganda wabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAR Dr Fred Mukasa Mbide yatangaje ko adashyigikiye ko u Rwanda rukora ingamba z'ubwirinzi mu gihe umutwe w'iterabwoba FDLR utarasenywa. Muri Kamena umwaka ushize u Rwanda na Kongo byagera amasezerano y'amahoro babifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Binayashimangira mu kuza k'uwo mwaka ubwo byongeragamo ingingo y'ubufatanye bw'akarere mu iterambere ry'ubukungu hashingiye kuri ayo masezerano. Leta ya Kongo yemeye gusenya umutwe wa FDLR mu gihe kitarenze iminsi 90, ariko kugeza ubu ntirabyubahiriza. Byatumye u Rwanda rugumisha ingamba z'ubwirinzi kuko rufite impungenge ko umutekano warwo wahungabana. Mu kiganiro Radio for Uganda Dr Mbide yatangaje ko ajirikanya ku bushake n'ubushobozi bwa Leta ya Kongo gusenya FDLR kubera ko umutwe w'iterabwoba winjijwe mu gisirikare cy'abanyekongo
kandi ukaba ufitanye umubano ukomeye n'abo muri leta. Dr Mbide atishidikanya ku bushobozi bwa Kongo gusenya FDLR, icya mbere kubera ko FDLR yacengiye imbere muri leta no mu gisirikare, icya kabiri kubera ko bigaragara ko umubano ukomeye uri hagati yo muri leta ya Kongo na FDLR. Uyu munyamategeko yatangaje ko u Rwanda adashobora kwizera leta ya Kongo gusa kubera ko arusinaje gusenya umutwe ufite umugambi w'igihe kirekire wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ahubwo ategereza ukabanza gusenywa. Ati mbaye ndi u Rwanda sinakwihutira gukora ingamba z'ubwirinzi keretse habaye hari ibimenyetso bigaragara kandi byagenzurwa byerekana ko FDLR yose yambuye intwaro. Kwiringira amasezerano ya Kongo gusa ntibyaba bihagije. FDLR yashinzwe n'abayobozi muri leta ya Habyarimana yateguye jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ingabo zatsinzwe exfar n'interahamwe. Umubano wayo na leta ya Kongo wakomeye ubwo byatangiraga kwifatanya kurwanya ururiye FCM23. Hari amakuru ava ko leta ya Kongo ishaka kuvugurura FDLR kugira ngo igire ubushobozi bwo guhungabanya umutekano w'u Rwanda mu buryo bukomeye no gukura ubutegetsi bwarwo, ikazahabwa ubuyobozi bushya buri muhungu wa Habyarimana Juvenal ariwe Jean-Luc Habyarimana. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunikiriye muri Sudani y'Epfo. Abanyamakuru bakoze muri no barandika banditswe perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir unayobora ishyaka riri ku butegetsi SPLM yirukanye perezida w'inteko ishinga amategeko y'inzibacyuho Jemanu Nukumba maze ashyiraho Joseph Ngere Pachiko kugira ngo amusimbure. Kumba umuyobozi mukuru wa SPLM akaba n'umuntu hafi cyane wa perezida Salva Kiir yabaye perezida w'inteko ishinga amategeko kuva muri Mutarama mu myaka 5 ishize, ntabwo yigeze ahabwa inshingano nshya. Ivanwaho rye rije nyuma y'amatora yo kumutera icyizere yakozwe mu ishyaka SPLM mu cyumweru gishize bitewe n'imiyoborere mibi na ruswa. Inteko ishinga amategeko yasabye kandi gusimbuza perezida wungirije wa kabiri w'inteko Palomena Aweliar Luong. Perezida Kiir yasohoye iteka ryasomwe n'umuhituzi mukuru wa SPLM Turiyo Odong mu gitondo cyo kuwa kabiri, anemeza Ngere bahagarariye mu ndiri West muri leta Western Equatoria nka perezida mushya w'inteko ishinga amategeko. Iteka kandi ryakuyeho Aluong maze rishyiraho Abuk Paiti Ayeke umudepite w'agari intara ya Malakari muri leta ya Upper Nile nka perezida wungirije w'inteko ishinga amategeko ushinzwe imari n'ubutegetsi. Muri Afurika bambwira ko abarwanya ubutegetsi muri Zimbabwe batangaje ko umwuka wa politiki atari mwiza mu gihugu kubera mvugurura mu itegeko nshinga azaba agize inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo gutora perezida wo gutorwa n'abaturage basanzwe. Umwe watavuga n'ubutegetsi wigeze kuba minisitiri w'imari Tendai Biti yabwiye ibisi ko biri kuba ari nko gushaka gufata ubutegetsi ku mbaraga. Ati bino gufata ubutegetsi ku ngufu, ibikorwa byo gufata ubutegetsi ku mbaraga biri kuba buruhuru muri Zimbabwe. Ishyaka ZANU-PF riri ku butegetsi kuva mu myaka za 80 ryavuze ko nta kizaribuza gukora izi mpinduka, gukora uburyo bushya bwo gukora amatora buhenutse kandi budateza impaka. Umuvugizi wa ZANU-PF Patrick Chinamasa ati nta cyatubuza gukora impinduka, kwibuka inzira nshya y'ibiro ihendutse idakurura impaka cyane. Umushinga w'itegeko nshinga uri mu nzira zo gutorwa uteganya ko manda y'abagize inteko ishinga amategeko na perezida izava ku myaka 5 ahubwo ikaba imyaka 7. Amatora yateganyijwe mu myaka 2 iri imbere akigizwe inyuma akaba muri 2030. Biteganyijwe kandi ko manda ya kabiri ya perezida Emmerson Mnangagwa yari kuzarangira muri 2028 yazageza muri 2030 ndetse inteko ishinga amategeko nkizatorwa muri 2030 ikaba ari izatora perezida mushya. Ibiganiro biherutse kubera mu ngoro y'inteko ishinga amategeko byitabiriwe n'abantu benshi ndetse bagaragaje ko bashyigikiye amavugurura mu itegeko nshinga rishya. Nsoza bambwira ko ibiciro by'ukomoka kuri peteroli byagabanyutse cyane nyuma y'uko perezida wa Amerika Donald Trump atangaje ko igihugu cye na Iran byemereje agahenge ko guhagarika intambara mu gihe cy'ibyumweru 2 ndetse no kongera gufungura inzira ya Hormuz. Nyuma y'uko Trump atangaje akagahenge mu masaha mu rukerera agana saa 9 z'igitondo, ibiciro by'ukomoka kuri peteroli idatunganijwe yo mu bwoko bwa Brent cyangwa se Brent crude oil cyagabanutseho 13.3% kigera ku madolari 99.56 ku gagunguru kamwe. Agaciro ka peteroli icuruzwa muri Amerika kageze kuri 95.79 ku gagunguru kamwe nyuma yo kugabanuka hafi 15.2%. Trump yatangaje ibigangera Iran nyuma y'uko yabwiye Iran ko igomba kuba yafunguye inzira ya Hormuz inyuzwamo 20% by'ukomoka kuri peteroli byose ku isi bitarenze ku itariki 8 Mata. Ibi yavuze mu butumwa yashyize kuri rwa Truth Social ku itariki 7, aho yavuze ko Iran itubahiriza ibyo yayibwiye ayirimbura. Yari yavuze ati ndaza kurasa bikomeye muri Iran ku buryo abayikomoka bose bari buze gupfa muri iri joro, gusabura amasaha make ngo ayirimbure. Trump yisubiyeho agaragaza ko mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bwa Pakistan hemejwe agahenge hagati ya Iran na Amerika mu gihe abiteye Iran bakomera ko ingendo zo mu nzira ya Hormuz zafungurwa. Byakurikiwe n'itangazo minisitiri w'abanyamahanga wa Iran Abbas Araghchi yashyize hanze kuri uwo munsi, aho yavuze ko igihugu cye kiteguye kureka ubwato butwara ibikomoka kuri peteroli bugaca mu nzira ya Hormuz igihe abo butwaye bakoranye neza n'igisirikare cy'iki gihugu. Inzobere mu by'ubukungu zigaragaza ko hazaza higabanyuka ry'ibiciro by'ukomoka kuri peteroli hashingiye ku kuba ibiganiro byo guhagarika intambara hagati y'Amerika na Iran bizagenda neza kugira ngo ubwato bubitwara bubashe gukomeza kuhanyura nta kabuza. Hanyuma ariko kandi umukuru w'abatavuga ubutegetsi muri Israel Yair Lapid yanenze uburyo Benjamin Netanyahu yitwaye mu ntambara nyuma y'uko uminisitiri w'intebe wa Israel asohoye itangazo mu ijoro ryakeye rishyigikira agahenge katangajwe na perezida wa Amerika Donald Trump. Ibiro bya Netanyahu bivuga ko akagahenge k'ibyumweru 2 katarimo Libani, nubwo Iran na Pakistan byombi byavuze ko Libani iri muri ayo masezerano. Lapid yavuze ko ibera akaga ka politiki kuri Israel, ati Israel ntihine ku meza y'ibiganiro igihe hafatwa ibyemezo bireba n'inshingiro y'umutekano w'igihugu cyacu. Yakomeje avuga ati igisirikare cyakoze ibyo cyasabwe byose, abaturage bagaragaje kwihangana kudasanzwe, ariko Netanyahu yaratsinzwe muri politiki, yaratsinzwe mu igenamigambi kandi ntiyageze ku ntego n'imwe muzo ubwe yihaye.